Može li Miroljub da objasni deo iz Svetog evanđelja kada Hristos je rekao: zaista, zaista ti kažem, ko se ne rodi vodom i duhom ne može ući u Carstvo Božje? Pa u pitanju je nešto o čemu Isus govori, da je potrebno novo rođenje. Čovjek koji živi u grehu treba da shvati da, znači čovjek koji živi u grehu, kada on shvati da postoji Bog i promeni svoj način života, to se zove novo rođenje. I onda počne da živi jedan drugačiji način života. I mnogi koji gledaju ovaj program su doživjeli to novo rođenje, shvatili su neke stvari u životu i promenili su, videli su da to kako su živjeli je bilo pogrešno. To se zove novo rođenje. Tako da, potrebno je da se desi to novo rođenje, da čovjek shvati da je u zabludi i da promeni svoj način života. I onda postoji taj problem kada neko počne zdravo da živi i onda okolina, šta ti, pa ti si do juče radio to, pio alkohol, jeo čvarke, sad ti si neki vegetarijanac, neka sekta, da šta, razumiješ? Meni to govore. Razumiješ? Tako da, biblijski koncept je da to nije on bio. Taj što je jeo čvarke i pravio gluposti, to nije bio on, to je bio neki drugi čovjek. Taj drugi čovjek je mrtav, a ovo je novi čovjek. On je novi čovjek. Tako se gleda iz biblijske perspektive. Ovaj stari je mrtav čovjek. Šta ti, Sale, ti ovo? Ne, taj Sale, to nisam bio ja, to je bio neki drugi čovjek. Taj Sale stari, on je umro. Ja sam sad novi čovjek. To je biblijski koncept, novorođenja. Zato on kaže, ko se ne rodi vodom i duhom. Duhom, kada ti shvatiš da si u zabludi i promeniš se, Sveti Duh deluje na tebe da se promeniš, daje ti dobre informacije, upoznate s ljudima i ti se promenio, ti sad novi čovjek. I ko se ne rodi vodom. Vodom u smislu što kada ti shvatiš da postoji Bog i da trebaš s njim da uđeš u savez, kad ulaziš u savez sa Bogom, onda pod planjom Sina Bog je rekao, operite haljine svojine, dođite čisti predame, kad ulazite u savez sa on. To je kao kad se ženiš. Ti dođeš na svadbu, nećeš dođeš, razumeš, radio si u podrumu sav glibav i dolaziš na svadbu glibav, razumeš, na svadbu. Nego dođeš pa se okupaš. Jer ulaziš u savez sa tom ženom, s tom devojkom s kojom će se ženiš. Tako kad ulaziš u savez sa Bogom, treba da dođeš čist. To je simbolika da si očišćen od greha. I onda su po planjom Sina trebali da se operu da bi došli čisti pred Boga. Danas imaš taj obred, kako ga zovu, krštenja, negde se, mislim, pravilnije obredno kupanje. Razumeš? I mnogi svešnici koriste obredno kupanje, znači zaroni se u vodu i izroni. Znači on se simbolički kupa, razumeš? Da izađe, jer ulazi u savez sa Bogom. Tako da imaš rođenje vodom i duhom, znači vodom da se opereš kad ulaziš u savez sa Bogom, ali prvo ide duhom da shvatiš da si bio u zabludi i da počneš da živiš moralno i da shvatiš zašto je to važno. Dobar odgovor.